Sincrai, Bekeșeni. Köszönöm szépen. Vreau să spun, frații mei, este o mare bucurie pentru mine să găsim timp să fiu împreună în această loc. Szeretett testvéreim, nagy öröm számomra, hogy időt tudunk szakítani arra, hogy megint együttesen lehetünk ezen a helyen. Astăzi este ziua a treia. Ma már a harmadik napja itt vagyunk. Seamnă a rămas numai 4 zile Még 4 nap maradt át. și omul negru nu va mai fi. És az a fekete ember nem lesz itt. Dar lucrul pe care vreau să spun este De amit akarnék mondani, az az. bucuria pe care noi avem ca să fim împreună în această loc. De az az öröm, amikben részesülünk, vagy együtt lehetünk ezen a helyen. Este o bucurie pe care vreau să spun, nu există altă bucurie mai mult decât aceasta. Nem, nincs ennél nagyobb öröm. Mai bine să citești aceasta din Biblie. Szeretném, hogy olvasd ezt az igéből. În cartea lui Psalm, capitolul 122. A Zsoltár 122. fejezetéből. 122, versetul 1. Az első versét a 122. Uitați ce este scris în Biblie. Íme mi van írva a Bibliában? În Psalm 122, versetul 1. 122. Zsoltár első vers. Hai să citim. Aha. Olvassuk el. O 122 cu 1. Aha. Örvendezzek, mikor mondják nékem, menjünk el az Úr házába. Köszönöm szépen. Am fost bucuros când ei a zis, haideți în casa lui Dumnezeu. Örventem, mikor mondták nekem, menjünk fel az Úr házába. Cu alte cuvinte, cea mai mare bucurie este pentru noi să fim împreună A legnagyobb öröm számunkra az, hogy együtt lehetünk. în casa lui Dumnezeu. Istenek házában. Știți de ce, frații mei? Tudjátok miért, Pentru testvérek? că este în casa lui Dumnezeu unde noi putem să învățăm calea Domnului. Mert az Isten háza az, ahol megtanulhatjuk az Úr útját. Dar în această timp aș vrea noi să facem o tură, puțin. Să facem, cum se zice, o tură. O tură sau drum, să luăm drum. Tehát ezzel alkalommal szeretnénk egy utat mutatni. Împreună în Biblie. Együttesen a Să Bibliában. vedem ce vrea Dumnezeu ca noi să facem astăzi. Hogy lássuk, hogy Isten mit akar, hogy cselekedjünk ma. Uitați, frații mei, Ime testvérek, câte drum există care sunt spre cer? hány út vezet a menny felé? Hai să citim din Biblie. Olvassuk el a Bibliából. În cartea lui Efeseni, capitolul 4. Az Efézusi levélben a 4. fejezet, 4, versetul 5. ott a 5. vers. Hai să vedem ce spune Biblia. Lássuk, mit mond az ige. Vreau, frații mei, noi să fim foarte atenți. Szeretném, ha nagyon figyelmesek lennünk. Fiecare persoană se asculte aceasta. Minden személy hallgassa ezt. Dacă aveți foaia și pix, să scrieți. Ha van papír és íróeszköz, akkor jegyezzétek fel. Amin. Sunteți supărat pe mine astăzi? Nem kell fordítani. Uitați, frații mei. Ime testvéreim. Știi de ce eu vreau să spun? Tudod, mire akarok mondani? Am spus înainte, Elmondtam előre, în cartea lui Isaia, Ézsaiás proféta könyvében, capitolul 40, versetul 8. a 40. fejezet 8. vers, Unde este scris, iarba se usucă, ahol az van írva, hogy a fű az elszáll, floarea se cade, a világ az elherved. dar cuvântul lui Dumnezeu Isten beszéde va rămâne în viață. az örökre megmarad. Cu alte cuvinte, cuvântul lui Másodszor, Dumnezeu Istenek szava, nu se schimbă. az nem változik meg. Amin? Și Dumnezeu nu se schimbă. Így Isten sem változik meg. Evrei, A zsidókhoz levél, capitolul 13, versetul 8. a 13. fejezet 8. verse. Spune această cuvinte. Ez szavakat mondja. Iisus este același ieri Jézus Krisztus tegnap, și azi ma, până în veci. mindörökké. Hristos nu se schimbă. Ő meg nem változik. Ugyanaz marad. Dumnezeu nu se schimbă. Isten meg nem változik. Cuvintele lui nu se schimbă. Istenek beszéde sem változik. Amin, frații mei. Amin? Și Biblia spune, A Biblia azt mondja, avem un singur Dumnezeu hogy egy Isten van, și El este Creatorul nostru. és ez a mi teremtőnk. Și aceasta este numit És ez van nevezve Dumnezeu Creator. a teremtő Istennek. Amin, frații mei. Amin? Atunci întrebarea este, A kérdés akkor az. ieri am discutat despre cum omul a intrat în păcat. Tegnap beszéltünk arról, hogy az ember hogyan jutott a bűnbe. Și am arătat dragostea lui És Dumnezeu. bemutattuk Isten szeretetét. Și în această timp, És ebben az időben atunci întrebarea care vine la noi este, a kérdés, amit nekünk câte szól az, drum pentru noi să ajungem în cer? hány út van nekünk, amikre mennybe juthatunk. Haideți împreună pas cu pas. Gyertek lépésről lépésre. Efeseni 4 cu 5 spune, Az Efezusi levél 4 rész 5 vers. există un singur Domn, Azt mondja, egy úr van, singura credință, egy hit van, singura botez. egy keresztség van. Biserica, amin?
Cu alte cuvinte, Más szavakkal. singura drum este pentru noi să ajungem în Împărăția Cerului. Egy út, amelyekkel eljutottunk Istenek országában. Haideți mai departe. Gyere, menjünk tovább. Ioan, capitol 16. János 16. 14, versetul 6. 14. fejezet, 16. verse. Uitați ce spune Biblia. Ime mit mond a Biblia? Domnul Iisus Hristos a spus această cuvinte. Jézus Krisztus mondta a szavakat. Eu sunt calea, Én vagyok az út, adevărul az igazság și viața. és az élet. Și nimeni nu poate să ajunge la Tata decât prin mine. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Câte drum spre cerul, frații mei? Hány út van a mennyfej testvéreim? Alo? Egi. Una. Cu alte cuvinte, există un singur drum Tehát pentru egy noi út van să számunkra, ajungem în cer. hogy mennybe jussunk. Haideți mai departe. Menjünk tovább. În cartea lui Ioan, A János evangéliumában, capitolul 10, 10. fejezet, versetul 16. 16. vers. Biblia spune această cuvinte. A Biblia a következő szavakat Am mondja. alte oi Vannak nekem más juhaim, care nu sunt din staula aceasta. akik nem ez akolból valók. Câte stau? Hány akol van? Alo, câte? Nu ați înțeles. Alright. Hai să citim împreună. Gyertek, olvassuk el együtt. Problema este, eu nu pot să citești în limba maghiară. De nem tudom olvasni magyarul. E foarte greu. Uitați ce este scris acolo. Ime mi van odaírva? Este scris am alte oi Vannak más juhaim, care nu sunt din staula aceasta. amik nem ebből az akolból valók. Și el trebuie să aduce, És azokat is ki kell hívjam onnan, ei va aude glasul meu meghallják az én szavamat, și va fi o turmă și un pastor. lesz egy akol és egy pásztor. Amin, frații mei, amin. Egi, turma, egi, pastor. Nu știu ce este. Egy nyáj, egy pásztor. Cu alte cuvinte, Más szavak. trebuie să existe singură pastor. Azt jelenti, egy pásztor kell legyen. Și întrebarea este, cine este aceasta Ki ez a pastor? pásztor? Haideți versetul A 14. 14. vers. Uitați ce este scris. Ime mi van írva? Versetul 14. 14. vers. Hristos spune această cuvinte. Jézus Krisztus mondja szavakat. Eu sunt pastor cel bun. Én vagyok a jó pásztor. Amin, frații mei, amin. Cine este pastor cel bun? Ki a jó pásztor? Domnul Iisus Hristos. Jézus Krisztus. Întrebarea este care este lucrare de pastor care sunt aici pe pământ? Mi a munkája a pásztornak itt ezen a földön? Care este lucrarea lor? Mi az ő munkája? Care trebuie să fie lucrarea lui Godfrey acum? Mi kell legyen a Gottfried munkája most? Uitați ce spune Biblia. Ime mit mond a Biblia? Haideți în cartea lui Fapte Apostol. Nézzük meg az apostolok cselekedetek könyvét. Capitol 20, versetul 28. A 20. fejezetnek a 28. verse. Urmăriți-mă cu mare atenție. Nagy figyelemmel kísérjetek. Hai să citim, dacă ați Gyertek, găsit. olvassuk el a megtaláltat. Aha, pastor. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten Anyaszent Egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Köszönöm szépen. Ai grijă de turma Vigyázzatok a nyájra, pe care Dumnezeu a cumpărat. amit Isten maga vásárolt A meg. cumpărat cu sângele lui. Az ő vére által Cu vásárolt meg. alte cuvinte, Más szavakkal, pastor cel mic az alpásztor trebuie să asculte pastor cel mare. kell hallgasson a főpásztor. Amin, frații mei, amin? Amândoi trebuie să lucreze pentru o turmă. Együtt kell munkálkodjanak a nyájért. Și turma aceasta, pastor cel mic, Ez a nyáj, az alpásztor, trebuie să ridică ochii pentru oile lui Dumnezeu kell tekintsen az Isten juhaira, ca să vede pe pastor cel mare. láthassák a főpásztor. Amin, frații mei, amin? Și atunci ei să fie mântuiți. És akkor ők üdvözülni fognak. Care este făgăduința dacă pastor face cum trebuie? Mi az ígéret akkor, hogyha a pásztor úgy cselekszik, ahogy kell? 1 Petru, capitolul 5 cu 4. A Péter apostol 5. fejezetnek a 4. versét olvassuk. 1 Petru, capitolul 5, versetul 4. Péter apostol 5. fejezet 4. vers. Hai să vedem ce spune Biblia. Ime mit mond a Biblia? Sunteți acolo? Da? Hai să citim. 5 rész 4 vers. 1 Péter 5. 4. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. Köszönöm szépen. Când va veni pastor cel bun, Amikor eljön a jó pásztor, atunci főpásztor, voi veți primi această coronă a slavei. akkor a dicsőség koronáját fogják Cu alte elnyerni. cuvinte, Dumnezeu spune, Mások Isten azt mondja, dacă voi sunteți pastor, ha ti pásztorok vagytok, să lucrezi pentru poporul lui Dumnezeu, să ajungi la pastorul cel mare. akkor dolgozatok az Isten népért azért, hogy a főpásztorhoz jussanak. Singura cale care merge spre cer. Egyetlen út, amikor menj fele vezet. Suntem de acord, da sau nu? Egyetértünk vele?
Igen vagy nem? Köszönöm szépen. Haideți mai departe. Megyünk tovább. Dacă așa este, Ha ez így van, haideți în Cartea lui Fapte Apostol. lássuk a Cselekedetek könyvében, Capitol 4, a 4. fejezet, versetul 10 a 10. vers, și versetul 12. és a 12. vers. Uitați ce este scris. Ime mi van írva? Voi oameni sunteți cu mare surpriză pentru că omul acesta acum trăiești. Ok, acum hai să citim versetul 10. Hai să citim. Olvasok a 10. vers. Da, aha. Să fii cunoscut. Legyen tudtotokra minnyájatoknak, az Izrael egész népének, hogy a Názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, azáltal áll, ez ti előttetek épségben. Köszönöm szépen, versetul 12. És a 12. És nincsen senkiben másban ídvesség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Cu alte cuvinte, ce noi găsim aici este. Más dolgokkal itt találunk, az a következő. Nu există altă nume Nincs más név, pe care noi putem să fim mântuiți. aki által megtartatjuk. Decât un singur nume. Egyetlen név. Numele lui Domnului Iisus Hristos. Jézus Krisztus neve által. Amin, frații mei, amin. Haideți în Cartea lui Evrei, capitolul 2 cu 9. Menjünk a zsidókhoz levélből a második fejezetre, a 9. vers. Evrei 2 cu 9. Zsidó 2.9. Ce spune Biblia? Aha. Aha. A Biblia. Evrei, capitolul 2, versetul 9. 2 rész 9 vers. Hai să citim. Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál a halál elszenvedéséért, dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halál. Köszönöm szépen. El a gustat moartea pentru toți. Ő megízlelte halált mindenkiért. Hristos a murit pentru hoți, Jézus Krisztus meghalt a tolvajért, pentru homosexual, meghalt a homoszexuálisokért, pentru ucigași, a gyilkosokért, pentru oamenii care vorbit minciună, a hazugságot beszélőkért, pentru oamenii care bate pe părinți, akik a szüleket megverik, pentru azokért, oamenii care dormi în șanță după băutură, akik részegen a sáncba, pentru oamenii care au făcut toate lucrurile rele. amik emberek minden gonoszságot megcselekedtek. Hristos a murit pentru noi. Krisztus meghalt érett. A gustat moartea pentru toți. Megízlelte halált mindenkiért. Ce înseamnă aceasta? Mit jelent ez? Romani, capitolul 3. Cred acum, voi știți acum. Roma 3.23, azt hiszem már ismerős szöveg. Biblia spune, Biblia azt mondja, plata păcat, a bűnnek a zsókja, că toți au păcătuit mindannyian vétkeztek, și sunt lipsiți de slava lui és Dumnezeu. szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. 6:23, A 6 rész 23 vers. plata păcat A bűn zsoldja este moarte. a halál. Evrei 2:9, És Zsidó 2.9, Hristos a gustat moartea Krisztus megízlelte a halált pentru toți. mindenkiért. Care este concluzia? Mi a következetés? Toți în sincrai pot să primește viața veșnică. Szent Királyon mindenki elnyerheti az örök életet. Amin, frații mei, amin. Amin, testvérek. Pentru că calea este deschisă. Mert az út nyit már mindenki Și számára. calea aceasta este Domnul Iisus Ez az Hristos. út pedig Jézus Krisztus. Slava Domnului, amin. Dicsőség Istennek. Dumnezeu este gata să ne ia acasă. Isten kész arra, hogy bennünket hazafogadjon. Numai întrebarea pe care Dumnezeu are este: ce spune sincrar? A kérdés az, hogy Szent Király hogyan válaszol erre a Pentru că világra. El a gustat moartea pentru toți. Mert ő megízlelte halált mindenkiért. Uitați ce El spune, mai bine să citeți asta. Și după aceea să mergem mai departe în lecția noastră. Aztán még ezt elolvasok, megyünk tovább a tanulmányunkra. În cartea lui Ezechiel, Ezékel Prófita könyvéből, capitolul 33, a 33. fejezet, versetul 11. a 11. vers. Uitați cum Dumnezeu plânge după noi. Ime Isten hogyan sír utánunk. Spuneți la Israel: Mondjátok meg Izraelnek. nu am nicio bucurie în moartea de păcătos. Semmi örömöm nincs a bűnös halálában. Întoarceți-vă la mine. Forduljatok vissza hozzá. Întoarceți-vă, întoarceți-vă. Forduljatok vissza, térjetek O, vissza. de ce voi vreți să muriți, o, casa lui Israel? Miért halnátok meg Izraelnek házat? Dumnezeu spune: eu nu-mi place să vede pe oameni să mor în păcatele Isten lor. azt mondja, nem szereti, nem tetszik neki, az lássa az embereket meghalni. a Vreau bűnökben. sincrai să fii mântuit. Azt akarja a Szent Király üdvözlni. Întoarceți-vă la mine, sincrai, Forduljatok întoarceți-vă. vissza a Szent Királyok hozzá. De ce voi vreți să muri, o, casa lui Israel? Miért akarnátok meghalni a Izraelnek házat? Dumnezeu ne cheamă la Isten mântuire. hív az üdvösségre. Și calea pentru mântuirea este una. És az út az üdvösségre egy. Adevărul este una. Az igazság egy. Drumul spre cerul este una. Az út a menny felé egy. Și Dumnezeu spune: Isten azt mondja, cautați aceasta drum. keresétek ezt az útot. Dar cum noi putem să știm care este drumul? De hogyan tudjuk, hogy melyik az az út? Dacă există
generația Ha van generáció, care are mai multe biserici, amikor több templom létezett, este generația noastră. ez a mi generáció. Igen vagy nem? Igen. Dacă există generația Hogyha ez a generáció, care este plină de păcat, amikor tele van bűnökkel, este generația noastră. ez a mi generáció. Igen vagy nem? Igen. Dacă există generația Ha létezik care generáció, este plină de confuzie, amíg zavarban van, este generația az noastră. a mi generáció. Uitați, frații mei, Ime testvérek, întrebarea acum este, a kérdés az, cum noi acum putem să știm calea pe care noi trebuie să honnan mergem? tudhatjuk, hogy melyik az út, amikre járnunk kell? Dacă vă întrebe pe el, Ha megkérdem őt, el va zice, calea mea este mai bună. akkor azt mondja, hogy az én utam a jobbikú. Dacă vă întrebe pe ea, Ha megkérdük őt, ea spune, al meu e mai bun. azt mondja, nem, az én utam a Dacă jobbikú. vă întrebe pe el, Ha megkérdük őt, el va zice al meu, azt mondja, az și asta al meu, și asta al meu, și cealaltă al meu. mindegyik azt mondja, Atunci cine este corect? akkor ki a korrekt? Nu știu dacă ați înțeles această întrebare. Értjük a kérdést. Cu alte cuvinte, este întrebare pe care noi ne frământăm în fiecare zi. Ez olyan kérdés, amelyekkel minden nap törődünk. Cine are dreptate? Kinek van igaza? Pentru că oricine persoană care ridică spune, am Mert dreptate. minden ember azt mondja, neki igaza van. Vreau să dea, cum se zice, sfaturi cu privire la lucrul acesta. Szeretnék egy tanácsot adni erre vonatkozólag. Ei, să nu bate pe omul negru. Ne vegyek meg a fekete embert. Ascultați-mă, frații mei. Hallgassatok meg testvéreim. Niciodată să nu întrebați biserica care este adevărul. Sosem kérdezzük az egyházat, hogy mi az igazság. Dar întrebați adevărul care este biserica. Hanem az igazságot kérdezzük meg, hogy melyik az egyház. Nu știu dacă ați înțeles. Ez hogy érthető-e? Ok. Ne az egyháztól kérdezzük, Repet. hogy igaz. Repet. Ismételjük. Să nu întrebați biserica Ne kérdezzük meg az egyházat, care este hogy adevărul. mi az igazság. Dar întrebați adevărul Hanem kérdezzük meg az igazságot, care este biserica. mi az egyház. Și întrebarea este, És a kérdés az, ce înseamnă adevărul? mit jelent az igazság? Haideți înapoi la Biblie. Gyertek vissza a Bibliához. Ioan 17 cu 17. A Jelenések 17, Jánosságban 17 vers. Vreau să fiu împreună cu voi și voi să spuneți mie dacă lucrurile acestea sunt corecte. Haideți Mondjátok împreună. meg nekem, hogy ez nem így van. Sfințească-ți prin adevărul tău. Szenteltessetek igazságoddal, Cuvântul tău este adevărul. de ígét igazság. Biserica, amin? Igaz? Supărat pe mine. Haragoztok rám? Biblia spune. A Biblia azt Ce mondja. înseamnă adevărul, frați mei? Mit jelent az igazság? Alo? Ce înseamnă adevărul? Isten igéje. Hai să citim încă o dată. Olvassuk el még egyszer. Sfințească prin adevăr. Szenteld meg őket a te igazságoddal. Cuvântul tău A te ígéd este adevăr. igazság. Biserica, amin? Így van? Dacă eu în această seară Ha én ma este va sta jos leülök, și să spun am terminat predica akkor befejeztem a și predikációt, eu am zis és én azt mondtam, mergeți înapoi la Biblie mehetek vissza a și Bibliához, ascultați toate ce spune és Biblia. hallgassatok mindarra, a Biblia ír. Întrebarea este am predicat corect sau nu am A kérdés predicat az, corect? hogy én helyesen predikáltam, vagy nem. Igen vagy nem. Igen. Köszönöm szépen. Cu alte cuvinte, în fiecare persoană, Minden személy, nu contează cât de bun este predicator, cât de frumos este predicator, cât de dulce pot el să predice. nem azt számít, hogy milyen szép a predikátor, milyen jó, vagy milyen kellemesen tud beszélni. Și dacă este fekete din Africa. Még az sem, hogy az afrikai fekete vagy nem. Ce trebuie să facem este, Amit kell tegyünk a következő. luați încă o dată să întrebe ce spune Biblia. Vegyük elő, és kérdezzük a Bibliát, hogy mit mond a Biblia. Amin, frații mei, amin? Și după ce noi am deschis Biblia De kinyitjuk a Bibliánkat, și am văzut unde este scris. és láttuk, mi van írva. La început, Például kezdetben Dumnezeu a făcut Isten teremtette cerurile și pământul. a mennyet és a földet. Amin. Mondjuk, Și se închide Biblia. csukjuk a Bibliát, Dacă eu frumos, cum se zice, predicator din Africa, és ugye most egy szépen, mint afrikai predikátor, și se spune, uitați, és azt mondom, lumea aceasta a evoluat és azt mondom, hogy milioane și milioane de ez a ani. világunk Oh, ce frumos era când lucrurile a evoluat timp foarte lung. és akkor úgy jött létre világunk, hogy lassan, szépen fejlődött, és milyen szép volt, hogy alakult, Nu contează cât de frumos poți să és vorbești. nem fog lényeges, hogy milyen szépen fogom ezt Întrebați elmondani.
predicator, unde este scris Kérdezem a această lucru? predikátort, hogy hol van írva a Bibliában. Amin, frații mei, amin. Cu alte cuvinte, de ce eu spun aceasta, frații mei? Miért mondom ezt, testvéreim? Vreau noi să înțelegem, pentru că subiectul pe care noi avem în seara aceasta. Mert a mai témánk, ma este, Cât de curând este sfârșit de lumea aceasta. és pedig az, hogy milyen hamar jön a világunk vége. Și de aia vreau noi să înțelegem că mântuirea este lucrurile personale. És azért akarom, hogy megértsük, hogy az üdvösség ez egyéni. Nimeni nu poate să fie mântuit pentru altora. Nem lehet senki üdvözölni más személyért. Tatăl nu poate să fie mântuit pentru copilul. Az apa az ő fiáért nem fog üdvözölni. Nici copil pentru părinți. Sem a fiú az apáért. Nici frate pentru soră. Sem a testvér a Nici testvérlányáért. sora pentru frate. Sem a lánytestvér a fiútestvér. Nici soția pentru soțul. Sem a feleség a férjéért. Oricine trebuie să stea în picioare singur. Minden ember maga kell megálljon. Mântuirea este lucrurile personale. Az üdvösség a személyért. Este ca mâncare. Ez olyan, mint az eledel. Soț și soție Férj feleség. care iubește una pe cealaltă. Egymást szeretik. Când vine la fafurie, Amikor az tányérhoz jönnek. fiecare mănâncă pentru el. Mindegyik személy magáért tesz. Nimeni nu spune, uite, draga mea, acum sunt ocupat, mănâncă pentru mine. Én, kedveseim, most el vagyok foglalva, kérlek, egyél helyet. Nu există ceva de genul ăsta. Nincs ilyesmi. Fiecare va mănâncă pentru el Minden ember magáért eszik. și după aceea se spune, dragă, 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 dragă. Când putea este regulă. Amikor a hasa rendben van. Lucrul pe care am vrut să spun este aceasta. Akkor mondja a következő. Așa este și mântuirea. Így van az üdvösség kérdése. Amin, frații mei, amin. În fiecare persoană Minden személy trebuie să mănâncă pentru el. magáért kell legyen. Drumul spre cer este deschis, A menny felé az út nyitva, dar în curând va fi închis. de nem sokára bezárul. Există un singur Domn, Van egy az Isten, singura credință, egy a hit, singura botez. egy a keresztség. Calea spre cer Az út, a menny felé vezető út, este una. egy. În sfârșitul de lumea aceasta A világ végén va fi un singur pastor lenni fog egy egyetlen pásztor, și o turmă. és egyetlen nyár. Asta este profeția lui Domnul Iisus Hristos. Ez a Jézus Krisztus Dar proféciája. cum oamenii aceasta va fi împreună? Ezek az emberek hogy lesznek együtt? Știi cum, frații mei? Tudjátok a testvéreim? Sfințească prin adevărul. Szenteld meg őket a te ígéddel, Cuvântul tău este a adevărul. te ígéd igazság. Cu alte cuvinte, frații mei, Másra a testvéreim, cei din Africa, akik Afrikában élnek, cei din Ungaria, akik Magyarországon élnek, cei din România, akik Romániában cei élnek, din America, vagy Amerikában élnek, cei din Asia, vagy Ázsiában, cei din India, vagy Indiában, ei va aduna în același cuvânt. ugyanaz az igéhez gyűlnek. Amin, frații mei, amin. La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Kezdetben Isten teremtette az eget és a földet. Să ne ajute Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu. Segítsen Isten, Ca să umblăm după adevărul lui Dumnezeu. hogy az Isten igazsága szerint járjunk. Lumea aceasta vine la sfârșit. A világunk vége felé közeledünk. Și întrebarea este cât de aproape este aceasta Kérdés sfârșitul az, de lumea milyen aceasta. közel van ez? Uitați, fraților, Ime testvérek, în lumea aceasta avem două puteri. ebben a világunkban két hatalmasság van. Puterea lui Dumnezeu, Isten hatalma puterea lui Satan. és sátán hatalma. Avem două împărăție. Két királyság. Împărăția lui Dumnezeu Isten királysága și împărăția lui Satan. Sátán királysága. Vestea bună este aceasta. A jó hír az, Îmi place aceasta vesel. tetszik neked ez a szöveg. În cartea lui Luca, A Lukács evangéliumában, capitolul 12, 12. fejezet, versetul ott a 32. 32. vers. Biblia spune, Bibliák azt să mondja, nu te teme turma mică, ne félj kicsi nyár, pentru că Tata vostru va da cu plăcere împărăție. mert tetszett atyátoknak, hogy néktek adja országát. Amin, frații mei, amin. Amen. Cu alte cuvinte, Dumnezeu va da nouă împărăția cu plăcere. Más szavakkal, Istennek tetszik, hogy nekünk adja az országot. Domnul Iisus Hristos, Jézus Krisztus, în cartea lui Ioan, capitolul 14, János 14. fejezetében, versetul 1 la 3, 1-től 3-ig, Biblia spune, Biblia azt mă mondja, aduc să vă pregătește un loc. elmegyek, hogy helyet Și készítsek. unde este locul nostru, frații mei? És hol Unde? a mi helyünk? Este în cer. A mennyekben. Amin, frații mei. Amen. Pentru că Hristos a mers acolo să pregătește loc pentru noi. Mert Jézus Krisztus azért ment, hogy számunkra helyet Dar készítsen. întrebarea este, toți vor fi mântuiți? Szóval a kérdés, mindannyian fogunk üdvözölni? Igen vagy nem? Igen vagy nem? Și cine este de vină? Dumnezeu? Ki a hibás ezért? Isten? Noi. Mi rog. Noi. Mi? Pentru că noi am ales Mert ezt választottam, să fii pierdut. hogy el legyek veszve. Dar Hristos, care este ținta lui Hristos? De mi a Krisztusnak a célja? Dacă una dintre noi va fi pierdut, Ha közülünk valaki elvész, care era ținta lui? mi
volt Krisztusnak a célja? Ioan capitolul 3. A János 3 rész, Versetul 16 vers. Fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit lumea Mert úgy szerette Isten a világot. și a dat pe singurul său fiu, Adta az ő egyszülött fiát. ca oricine care crede în el Ha valaki hiszem ő benne, să nu piasă, el ne veszte, dar să aibă viața veșnică. örök életre legyen. E corect Dumnezeu da sau nu? Isten becsületes vagy nem? Frații mei, e corect Dumnezeu da sau nu? Becsületes vagy nem? Răspunsul este da! Igen, ne válaszolunk. Dumnezeu vrea noi să fim mântuiți. Isten azt akarja, hogy üdvözlünk. Ființa lui când a plecat în cer, Amikor elment a mennybe, a mers să pregătește loc pentru noi. azért ment, hogy számunkra helyet Dacă készítsen. noi va fi pierdut, Amíg el fogunk veszni, va fi dureros de sajnálatos la lesz, inima lui Domnului Iisus Hristos. az Jézus szívén A fáj. gustat moartea la cruce Ő a kereszten meghalt életet. pentru fiecare persoană. Minden személyét. Pentru că a vrut tu și eu să fim Azt mântuiți akarja, în hogy te împărăția és lui. én Isten országban üdvözlünk. Să ne ajute Dumnezeu să fim mântuiți. Segítsen, Amin. hogy üdvözlünk. Nimeni să nu respinge această dragoste a lui Senki ne Dumnezeu. utasítsa vissza Isten szeretetét. 1 Ioan, János első levél. capitolul 4, versetul 7 și versetul 8. Negyedik rész, 7 és 8 vers. Cine nu iubește, Aki nem szeret, nu cunosc pe Dumnezeu, nem ismerte meg az Isten. pentru că Dumnezeu este dragoste. Mert Isten a szeretet. Amin? Dumnezeu este dragoste. Isten a szeretet. Haideți mai departe. Menjünk tovább. Într-o zi, Egy nap, Dumnezeu va trebui să spune. Isten ezt kell mondja. S-a sfârșit. Véget ért. Dragostea Lui, Az ő szeretete, care întotdeauna este asupra noastră. amely minden időben felettünk van. În curând, De rövidesen. ușa aceasta de har A kegyelmeken az ajtaja trebuie să fie închisă. be fog lenni zárulva. Lumea aceasta Ez a világ este plină de păcat. bűnnel terjes. Există mai mulți oameni bolnavi. Sok beteg ember. Păcatele sunt peste tot. Bűn van mindenfele. Oamenii ucid una după celălalt. Emberek egymást Cu gyilkolják. tremură și mai multe lucruri. Földrengések és minden más. Nebunie a ajuns în această lume. A bolondság betöltötte világunkat. În Brașov Brassóban era o femeie, volt egy nő, mama, anya, cu 6 copii. 6 gyerekkel. A făcut o decizie într-o zi Egy nap egy döntést să hozott, lua una dintre copiii ei hogy vegye egyet a gyerekek și să közül, taie în bucățica. Szeretelje fel Omor copilul ei. a saját gyerekét. Așa nebunia pe care noi Ilyen, vedem în zilele noastre ilyen őrültség napjainkban, amit látunk. este, cum se zice, a ajuns la vârful de nelegiuire. Ez már elérte a törvénytelenség csúcsát. Dacă mama nu mai poate să protejeze pe copil, cine poate să Ha protejeze az anya nem tudja pe védeni copil? gyerekét, akkor ki tudja védelmezni? Frații mei, Testvéreim, Dumnezeu vrea să spune s-a sfârșit la lumea aceasta. Isten azt akarja mondani, hogy világnak vége. Dar rugăciunea mea este aceasta. Az én imám az. Noi să fim mântuiți. Mi üdvözüljük. Sincrai să fim mântuiți. Szent Király üdvözüljük. Planul lui Dumnezeu să fie împlinit. Isten terve az, hogy ez Dragostea lui în fața de noi Isten szeretete irányunk. se găsește valoare în noi. Értéket tanál bennünk. Când el va chema pe copilul lui împărăția lui. Amikor az ő országában hív a gyermekeit. Sincrai Szent Király. să fii una dintre oamenii care va zice, Doamne, abia așteaptă ca Tu să vii aici Szent pe Király legyen pământ. egy az emberek közül. Să ne ia Alig acasă. várunk, hogy utána gyere, hogy hazavigyél. Să ne ajute Dumnezeu. Segítsen és erre bennünket. Când va fi aceasta sfârșitul lumii? Mikor lesz a világnak a vége? În cartea lui Isaia, Ézsaiás profita könyvében 51, versetul 6. 51. fejezetnek a 6. Biblia verse. spune, A Biblia azt mondja. cerurile va ieși ca un fum, Az ég olyan, mint a füst. pământ ca haine, A föld, mint a ruhák. dar mântuirea mea va rămâne în viac. De az én üdvösségem örökre megmarad. Ascultați-mă, frații mei, Hallgassatok meg testvéreim! lumea aceasta A világunk într-o zi va fi distrus. egy napon megszűnik. Dar acum, De most cât de curând va fi această distrugere de lumea aceasta? ilyen hamar lesz a világnak a pusztulása. Haideți împreună pas cu pas. Gyertek, megyünk lépésről lépésre. Într-o zi, Egy napon era un om volt egy ember, care este numit Nebucadnezzar. akit Nabukadnezzárnak hívják. Era împărat în împărăția Babiloniei. Ez a babiloni birodalomnak a király. Aceasta era în jurul de 600 înainte de Hristos. Ez kb. 600 évvel Krisztus előtt uralkodott.
600 înainte de Hristos. Krisztus előtt kb. 600 évvel. Și împăratul era dormit. És az a király aludt ágyában, A visat noapte. és álmodott. A trezit dimineața. Reggel felébredt, A uitat ce el a visat. és elfelejtette, mit Problema lui era, az ő problémája az volt, el a crezut că cetatea lui, împărația lui, va rămâne în viață. ő azt hitte, hogy a birodalma örökké megmarad. Și Dumnezeu a zis greșit. És Isten azt mondta, tévedsz. Mai bine să arată ție. Jobb, ha megmondom neked, Care împărație hogy melyik va királyság, rămâne în viață. amelyik örökre megmarad. Vă rog să nu dormiți. Kérek, ne aludjatok. Ascultați cu mare atenție. Nagy figyelemmel Pentru hallgassatok că el. partea aceasta afectează pe noi. Mert ez a rész bennünket érint. Din Sincra. Itt Szent Királyok. Uitați când el a trezit dimineața. Amikor ő felébredt reggel, Și a chemat pe toți oamenii care era ce mai înțelepți és în Babilon. meghívta a birodalom bölcseit. Spuneți mie ce am visat. És azt mondta, mondjátok, mit álmodtam. Spuneți mie. Mondjátok meg nekem. Spuneți mie. Mondjátok meg. Spuneți mie. Kérte mindegyik. Și ei a zis împărat trăiești És veșnic. azt mondták, király, örökké élni. Dar spune ce tu ai De visat. mondd meg te, hogy mit álmodtál, Și noi vorbim talmacire. és utána akkor megmagyarázzuk neked. Și el a zis am uitat. És azt mondta, elfelejtettek Atunci álmodtam. dacă voi știți. Tehát így tudjátok, Spuneți mie ce eu am mondjátok visat. meg ti nekem, mit álmodtam. Știi ce a zis oamenii? Mit mondtak az emberek? Nimeni nu a cerut ceva de genul asta de la oameni. Ilyet, Este imposibil. ilyet nem kért senki most el az emberektől, ez lehetetlen. Numai zei care locuința nu este în mijlocul oamenilor. Csak az Istenek, akik nem raknak együtt az emberekkel. Împăratul a fost foarte supărat. És a király nagyon haragos volt. A zis mai bine să omori pe toți oamenii care spune sunt Akkor jobb, ce mai înțelepti în Babilon. nem kivégzem. Când ei a mers să omori pe oameni, És akkor ki akarták végezni őket? a ajuns la Daniel. Azt mondta Dánielnek. Să omori pe el. Să omori pe el. Öld meg őt. Și Daniel a zis, Dániel azt mondta, dai mie timp. adj nekem időt. Și eu să vorbesc cu Dumnezeu. Hogy én beszéljek az Istennel. A mers, a chemat pe frații lui, És meghívta az ő testvérét, Shadrach, Meshach și Abednego. Sisák és A Abednego, genuncat înaintea lui Dumnezeu. leborultak Isten előtt, A primit răspuns. és választ Și kaptak. a mers înapoi la împărat. És visszattek a Și am királyhoz. zis, împărat, És azt mondták, am király, venit să spune ce tu ai visat. eljöttünk, hogy mondjuk, mit Și álmodtál. talmacire de lucrul És acesta. aztán a magyarot is Tu megtudtuk. ai vrut să înțelegi Te meg akartad érteni. ce va fi în zilele de pe urmă. Mi fog történni az utolsó Atunci napokban? Dumnezeu cerul, Akkor a mennyek Istene, care știe ce va fi mâine, aki tudja, mi lesz holnap, a descoperit visul acesta. azt tárta neked fel az állomást. Iată, aceasta este vis. Íme ez volt az álom. Haideți versetul 31. Az Izrael 31. vers. Acum, frații mei, vreau să fiu împreună cu mine aici. Mondja, capitolul 2. Oh, mă scuzați. Daniel, capitol 2. Tehát Dániel profita könyvének a második fejezetében. Versetul 31 Ott a 31. vers. până la 45. Egész 45-ig. Asta este lecția noastră astăzi. Ez a ma esteni téma. Întrebarea este, Kérdés az, când va veni sfârșitul? mikor fog eljönni a vég? Cât de curând este sfârșitul? Milyen hamar jön a vég? Unii oameni au zis, Doamne, vine Ez Domnul nem Iisus csak Hristos. hogy 2000-ben. Și nu a venit. És nem jött el. Unii a crezut undeva în 2004. Már csak 2004-re gondolták. Nu a venit. És nem jött el. 2007. Már csak 2007-re gondolták. Nu a venit. És nem jött el. Ei, un singur dușman aici în Van egy ellenségünk az idő. România. Dușmanul meu este ceas. Ok. Hai să mergem mai departe și se trage puțin ca să cadreze în timp. Próbáljuk kicsit összevonni, hogy az időbe beleférjünk. Uitați, frații mei, Ime testvéreim! împăratul aceasta, Ez a király, după ce el a visat lucrul acesta, miután látta álomba ezt a képet, și Daniel a zis, acum vreau să arată és ție Dániel azt mondta, megmondom neked, ce tu ai visat amit te álmodtál, și talmacire. és a magyarázatot is. Aici este talmacire. Itt van a megmagyarázat. Și aceasta afectează pe noi. És ez érint bennünket. Hai să citim împreună. Olvassuk el együtt. În Daniel, capitol 2, Dániel profita könyve, versetul 31. második fejezet 31. versétől. Acum, ce spune Biblia? Igen, mit mond Aha. a Biblia? Te látod, ó király, és íme egy nagy kép, ez a kép, amely hatalmas vala és kiváló, az ő fényessége előtted áll vala, és az ábrázata rettenetes volt. Annak az állóképnek feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai rézből, lábszárai vasból, lábai pedig részszint vasból, részszint cserépből valának. Nézed vala, amíg egy kő leszakad a kéz érintése nélkül, és letöri azt az állóképet vas és cserép lábairól, és darabokra zúzzá azokat.
akkor egyé zúzódik a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és lőnek, mint a nyári szélűn a bolyva, és felkapá azokat a szél, és helyüket sem találák azoknak. Az a kő pedig, amely leüti az állóképet, nagy heggyé lőn, és betölti az egész földet. Ez az álom és értelmét is megmondjuk a királynak. Te, ó király, királyok király, akinek az egek Istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott. És valahol emberek fiai, mezei állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken. Te vagy az aranyfej. Köszönöm szépen. Și după aceea, És utánad más birodalom támad, alávaló, mint te, Da. és egy harmadik birodalom részből való, Da. amely az egész földön uralkodik. aha, A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony, mint a vas pusztít, mint amazokat szétzúzza és elpusztítja. Aha. Hogy pedig lábakat és ujjakat részszín cseréből, részszín vasból valóknak láttál, a birodalom kétfelé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel. da, És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép, az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel, azok emberi mag által vegyülnek össze, mely egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel. oké, És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és az a birodalom más népre nem száll át, hanem szétszúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. aha, 45, Mint vagy láttad, hogy a hegyről kő szakad vala le kéz érintése nélkül, és szétzúzzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat, a nagy Isten azt jelentette meg a királynak, ami majd ezután lészen, és igaz az álom, és bizonyos annak értelme. köszönöm szépen. Uitați, frații mei, Ime testvéreim, nu știu dacă ați înțeles aceasta. nem tudom, hogy értettük a felolvasást. Igen. Mulțumim. Uitați, frații mei, acum hai să mergem încă o dată, acum împreună cu mine. Acum vreau fratele meu să lua jos asta, să mergem împreună cu mine. Acum vreau voi să uitați aici în fața la Szeretném, hogy odafigyeljetek ecran. most a kivetítésre. Frații mei, Testvéreim, Nebucadnezzar, Nabucodonosor aceasta a văzut, asta era, cum se zice, dormit. álmában ezt látta. Și asta este lucrul pe care el a văzut. Ezt látta, amikor aludt. Și a uitat despre lucrul acesta. Elfelejtette ezt. Care era problema lui? Mi volt az ő problémája? El a crezut că împărăția lui va rămâne în Azt viață. mondta, hogy az ő birodalom marad meg örökké. Și Dumnezeu a zis mai bine să arată És ție azt mondta, megmondom neked, care împărăția va rămâne în viață. melyik az a birodalom, ami örökre megmarad. Uitați, frații mei, Ime testvéreim, a văzut aceasta vis. látta ezt az álmot? Aceasta era imaginea sau idol pe care el a Ez văzut. egy arany álomkép volt, egy szobor. Capul era de aur. A feje aranyból volt. Alright. Mai bine să spun aici capul Arany. aur. După aceea pieptul Utána a mell, és a karjai, de argint. ez ezüstből volt. După aceea coapsele, A has nu știu cum része, pot să hasa, coapsele, nu știu dacă este corect, de arant. az ezüst, az részből való volt. Picioare, A lábszárak, asta era de fier. az vasból volt. Și acolo jos, És lent a láb, la degete, a lábujjaknál, nu știu cum pot să... Ok. Degetele a era lábujjak, fier a vas și lut. és az agyagnak a vegyelőte volt. Mulțumim. Și după aceea a apărut o piatră. Egy kő jelent meg, Și piatra aceasta ez a kő a venit undeva lejött valahonnan, la munte. a hegyről, Și nimeni nu era lucrurile de omul. nem emberek által történt. Și această piatră a venit És lezuhant az a kő, legurult, și a lovit direct aici, la, cum se zice, la picioarele aici. előtte a lábánál. Și Biblia spune, És a Biblia azt mondja, această piatră ez a kő
a devenit o munte mare. Ez egy nagy hegyé nőtt. Și a umplut toate pământul. Betöltötte az egész föld. Aceasta era vis. Ez volt az álom. Nu știu dacă e clar. E clară, frații mei? Da. Acum ascultați cu mare atenție. Figyeljetek rá, vagy figyelembe. Capul de aur Az aranyfej, era prima împărație. ez az első királyság volt. Faceți puțin așa. Ok. Dacă nu merge, atunci Rögzülás technikák. asta e. Ok. Până el s-a găsit, hai să mergem mai departe. Még legfeljebb megyünk tovább. Încă timpul încă spune, Az trebuie să ține. Az időszor is. Așa este în România. Menjünk tovább. Ok, uitați, frații mei. Imete- Capul de aur Az aranyfej, era prima împărație. ez Mulțumesc. az első királyság volt. Ok, prima împărație aceasta, Az első királyság, Biblia spune, Biblia azt mondja, tu ești capul de aur. te vagy az aranyfej, mondja Babilon királya. Cu alte cuvinte, Babilon Másról akkor Babilon, era prima împărație. az első birodalom. Istoria spune, A történelem azt mondja, Babilon a început în anul 606 a babiloni birodalom 606 körül Krisztus előtt și kezdődött. a terminat în anul 538. Krisztus előtt 538-ban fejeződött be. Înainte de Hristos. Tehát Krisztus előtt. Nu știu dacă e clar. E clară, frații mei? După aceea, Ezután a doua împărație a második birodalom, era împărația de argint. az az ezüst birodalma, Asta a avut câte mâinile, frații mei? ennek hány keze volt? Câte mâinile? Két karja. Două mâinile. Két karja. Media și A Persia. Médos-Pers birodalom. Foarte interesant. Nagyon érdekes. Medo-Persia. Médo-Perzsia. Medo-Persia a început în anul 538 538-ban kezdődött, și a terminat în anul 331. 331 körül fejeződött be, 31-ben, Krisztus után, Krisztus előtt. Înainte de Hristos. Krisztus előtt. Nu știu dacă e clar. Suntem filagos? Még együtt vagyunk. Köszönöm szépen. Haideți, a treia împărație A harmadik birodalom, era împărația de Arama. az a Rész birodalma. Ceva interesant este aceasta. Valami érdekes ez is. Probabil încă nu a prins ideea pe care vreau noi să Lehet înțelegem. valaki nem fogta fel, hogy mit akarunk követni ezzel. Uitați, frații mei, Íme testvéreim, Dumnezeu spune, Isten azt mondja, când El va veni, amikor ő eljön, primul împărația este împărația de aur. az első birodalom az arany lesz. După aceasta va veni a doua. Utána a második, După aceea a treia. aztán a harmadik, După aceea a patra. negyedik, Când va ajunge la degete, amikor a lábujjakhoz ér, va veni împărația care va rămâne pentru egy întotdeauna. olyan birodalom jön, ami örökre meg fog maradni. Amin? Haideți împreună. Menjünk tovább. Atunci Babilon s-a dus. Babilon már elmúlt. Medo-Persia s-a dus. Médo-Perzsia elmúlt. Haideți, a treia era Grecia. Az Görögország a harmadik. Care a fost, cine era primul conducător în Ki volt az Grecia? első? A honfoglaló? Alexandru Macedon. Makedon Nagy Sándor. Uitați ce s-a întâmplat, frații mei. Íme mi történt? 331 331, a terminat în 168. 168-ig. Înainte de Hristos. Krisztus előtt. Haideți, a patra împărație. A negyedik birodalom, Biblia spune, Biblia azt mondja, a patra împărație va fi cea mai tare az legerősebb lesz dintre toate az împărațiile. összes birodalmak közül. Uitați, frații mei, Íme testvéreim, când a fost scris lucrul acesta? mikor volt ez megírva? De mult timp. Nagyon régen. Și când a profetizat despre lucrul acesta Dumnezeu? Mikor mondta róla a profitát În Isten? jurul de anul 600 înainte de Hristos. Krisztus előtt egy olyan 600 esztendővel. Întrebarea este, a fost împlinit la punct, da sau nu? Beteljesült ez pontosan, vagy nem? Alo, 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 a fost împlinit la punct, da sau nu? Igen, vagy nem? Sigur că da! Uitați, frații mei, Íme testvéreim, Babilon s-a dus, Babilon elmúlt, Medo-Persia s-a dus, Médi-Perzsia elmúlt, Grecia s-a dus, Görög birodalom elmúlt, ce mai tare împărație a venit. a legerősebb birodalom következett. Aceasta era împărația Roma, Ez római birodalom. care a început 168 Amíg 168-ban kezdődött, înainte de Hristos Krisztus előtt. și a fost divizat în 10 națiuni. Amíg aztán később 10 nemzetre szakadt szét. În anul 476, 476-ban, Krisztus után. Most, după Hristos. ez Krisztus után. Cine a înțeles pe mine până acum? Ki értett engem mostanig? Mulțumim. Hai să venim, frații mei. Aceasta înseamnă Ez azt jelenti, prima împărăție a plecat.
Az első birodalom elment, a doilea nu mai este, második elment, a treia nu mai este, harmadik is elment, și a patra nu mai este. negyedik is elment. Vreau să spun, frații mei, Akkor mondjuk testvéreim, în anul 476, 476, Roma a fost divizat în 10 națiuni. Róma 10 nemzetségre szakadt szét. England, Az angolok, Spain, spanyolok, Portugal, portugálok, Switzerland. Ok, ok. Mai bine să spun aceasta în engleză și după aceea, dacă există una pe care voi nu înțelegeți, să spuneți mie. Germany, Switzerland, England, Spain, Portugal, France, Italy, Heruli, Vandal și Ostrogoth. 10 națiuni. Tehát 10 nemzetségre szakadt. Această 10 națiuni Ez a 10 nemzetség, a fost divizat în anul 476. ez 476-ban a római birodalom ennyifele oszlott szét. O întrebare. Kérdés az, Câte degete sunt acolo jos, frate? hány lábúj van bent? 10. Exact la punct. Pontosan 10. Acum ce a rămas este un singur lucru. A kérdés az a következő, egy dolog van. Știi că ce a rămas, frații mei? Mi maradt még? Este împărăția de... Még királyság, még birodalom? Hát Decsenyed. Ok, uitați, frații mei. Ime testvérei, Întrebarea este, am ajuns la degete, da sau nu? elértünk a lábujjakhoz. Igen, voi Igen vagy nem? Igen. Igen. Aceasta înseamnă că a rămas un singur împărăție. Tehát egyetlen birodalom van. Care împărăție a rămas? Melyik birodalom van? Ok, noi suntem în împărăția degete. Tehát a lábujjak birodalma. Ok, după împărăția degete vine ce? Utána mi következik? Împărăția de... Ok, haideți înapoi să înțelegem, frații mei. Értsem, testvéreim. După aceasta, mai bine să pune aceasta fi mai ușor. Vine împărăția de piatră. Cineva a zis piatră undeva aici. Mulțumesc foarte mult. Tehát a kőbirodalom. Cu alte cuvinte, Más szavakkal. piatra aceasta Ez a kő, trebuie să vine az kell jöjjön. și să lovește unde? És el kell üsse La cele 10 a lábujjakat. degete. A lábujjakat. Și după ce a lovit acolo, És akkor odaütötte, piatra aceasta ez a kő trebuie să devenit o munte mare hatalmas hegyé nő. și să umplut toate pământul. Betölti az egész földet. Frații mei, Testvéreim, ascultați cu mare atenție. nagy figyelemmel hallgassuk. Efeseni, capitol 2 cu 20. Efézus 2, 20 vers. Efézus 2, 20 vers. Efeseni, capitol 2, versetul 20. Efézus 2, 20 vers. Acum să fiți foarte atenți. Nagyon legyünk figyelmesek. Timpul meu a rămas 10 minute. Hai să terminăm. Aha. Akik fölépítettetek az apostoloknak és profétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus. Köszönöm szépen. Întrebarea este cine este piatra, frații mei? Ki a kő? Domnul Iisus Hristos. Jézus Krisztus. Și când El va veni, És mikor eljön, cum va fi lumea aceasta, frații mei? mi lesz ezzel a világban? Biblia spune, Biblia azt mondja, ei va încerca să fie uniți. ők próbálkoznak meg összehozni, egyesíteni ezeket. Dar cum fier nu pot să fie amestecat cu lut, De ahogy az agyag és a vas nem egyesül, așa ei va încerca să fie unit prin legătura és omenești. próbálják ezt emberi eszközökkel összehozni. Întrebarea este, va reușit? Da sau nu? Kérdés, hogy sikerülni fog, vagy nem? Biblia spune, niciodată nu vor fi Soha lipit. nem fog egyesülni. Cum fierul nu pot să fie lipit de lut, Ahogy a vas az agyaggal nem egyesül. nu vor fi lipit. Úgy Până nem de altă. egyesülne soha egymással. Frații mei, Testvérek, întrebarea este, oare această mesaj era corect? ez az üzenet nagyon világos, korrekt, A fost corect până astăzi? eddig korrekt volt. Ascultați-mă, frații mei. Hallgassatok rám, testvérek. Mesajul era corect cu privire la Babilon. Babilonra korrekt volt. Și noi suntem martori. Már tanúk vagyunk rá. Amin? Și după aceea a venit Medul Persia. Medo Perzsa is Era corect, da sau nu? az volt. Sigur că da. După aceea a venit Grecia. Utána a Görögország következett. Era corect profeție, da sau nu? Beteljesült profécia. Mulțumim. După aceea a venit Roma. Róma birodalom. Oare Roma a fost cea mai tare împărăție? Róma volt a legerősebb birodalom? Sigur că da. Biztos, hogy igen. În toată istoria Pământului Az egész föld nu történetében există altă împărăție mai puternică decât Roma. nem volt erősebb birodalom Rómánál. Asta era cea mai tare. Se legerősebb volt. Ștefan a fost
cum se zice, aruncat cu pietre în împărăția Roma. István az első vértanú Róma birodalom ide megkövezve. Domnul Iisus Hristos Jézus Krisztus a fost născut született în timp de împărăția a Roma. római birodalom idejében. A fost pus pe cruce Megfeszítették de soldați romani. a római katonák által. Petru Péter era pus pe cruce, de meg lett feszítve, capul jos, dar picioare sus, fejjel lefelé, lábbal fölfelé. în împărăția Roma. A római birodalomban. Pavel Pál era tăiat cap levágták a fejét în timp de împărăția a Roma. római birodalom idejében. Vreau să spun, frații mei, Apró testvérek, toate lucrurile acestea mindezek a dolgok, pot să fie dovedit din istorie. ezek történelmi tények. Dar Dumnezeu a spus, De Isten azt mondta, ei va încerca să fie unit. ők megpróbálnak egyesülni, Dar niciodată de nem fog nu vor sikerülni. fi lipit una cu Nem celălalt. fog egyesülni. Dar în vremea aceasta împărat, Ezek királyok idejében Dumnezeu cerului Isten, a mennyi Istene va ridica o împărăție egy királyságot fog care megtenni, niciodată nu va fi amíg distrus. soha nem fog megszűnni. Biserica, amin? Cu alte cuvinte, frații mei, A testvérek, noi așteaptă mik várjuk această împărăție. ezt a birodalmat. Împărăția lui Domnul Iisus Hristos Jézus Krisztus birodalmát. în curând va veni. Rövidesen el fog jönni. Babilon nu mai este. Babilon már nincs, Medo-Persia nu mai este. Édokeső már nincs, Grecia nu mai este. Görögország nincs, Roma nu mai este. Róma birodalom nincs. Acum așteaptă numai a doua venire a Domnului Iisus Most már Hristos. közvetlen a Jézus második eljövetét követ. Întrebarea este dacă Sâncrai este gata pentru a doua Kérdés, venire a Szent Domnului Iisus Király, Hristos. készen van-e fogadni Jézus Krisztus vagy nem? Nu mai este timp. Nincs idő. Haideți înapoi la istorie. Jövünk vissza történelemhez. Să vedem dacă lucrurile acestea sunt de adevărat. Ha ezek a dolgok igazak. Frații mei, Testvéreim, nimeni nu știe senki nem tudja a napot, nimeni nu știe ceasul, senki nem tudja az órát sem. dar Dumnezeu a lăsat semnele, De Isten jelet hagyott, ca noi să urmărește semnele. amit mi tudunk figyelemmel kísérni. După ce noi am găsit semnele, Amikor a jeleket să felismerjük, citește semnele timpul akkor olvasjuk az idők jeleit. și după aceea És azután să știm că nu mai avem timp. tudjuk, hogy nincs idő tovább. Și noi să fim îmbrăcați cu haine de ziua, És mik a nappal ruhájába kerülünk öltözve. pentru că mântuirea noastră este foarte aproape. Üdvösségünk nagyon közel van. Haideți, frații mei, Gyertek testvéreim, în Europa, Európa, în împărăția Roma, a római birodalom idejében, aceasta, cum se zice, care este reprezentat cu aceasta 10 degete care sunt amelyek a aici. 10 ujjal van képviselve, Vreau noi să înțelegem lucrurile acestea. értsük meg a dolgot, Oare ei au încercat să fie unit? vajon próbálták ők egyesíteni Európát? Haideți înapoi în istorie. Jövünk vissza a történelembe. Carol al V 5. Károly a încercat să unește Europa. megpróbált Európát egyesíteni. A reușit, da sau nu? Sikerült vagy nem? Răspunsul este nu. Nem. Napoleon Napóleon. a reușit? Sikerült neki egyesíteni Európát? Nem. Regina Victoria Viktória királynő. din Anglia. Anglia a királynője. Această femeie este numită bunica Europa. Ez a Európa nagyanyjának van nevezve. Pentru că copiii ei a fost Mert az căsătoriți ő unokájait behálózottak în casele cum se zice, de oameni mai mari, de guvern, regal. a Mulțumesc! királyi házakhoz adta félre a lányait. Întrebarea este, a reușit să unește Europa? És sikerült neki így egyesíteni Európát? Spuneți mie, frații mei, igen, voci nem. Igen vagy nem? Nem? Nem. De ce nu a reușit? Miért nem sikerült? Pentru că Daniel, capitolul 2, Mert ott van a Dániel 2 rész. versetul 43, A 43. versen. Biblia spune, Biblia azt mondja, nu vor fi lipiți nem egyesülnek una cu celălalt. egymással. Dar în zilele de împărăție aceasta, De e királyok idejében Dumnezeu cerul a mennyi Istene va ridica o împărăție egy királyságot fog care emelni, niciodată nu va fi amely distrusă. soha nem fog Frații megszűnni. mei, venirea Domnului Iisus Hristos este sigur. Jézus Krisztus eljövetele bizonyos. Amin, frații mei, amin? Este sigur. Ez bizonyos. Alți oameni spun, eu nu cred És această azt mondja, lucru. én nem hiszek ezekbe. Ascultați-mă, frații mei. Hallgassatok rám, testvéreim. Femeia care este, cum se zice, sacinat, Még azt, hogy terhes. durează 9 luni. Időt lesz 9 napot igényben. După 9 luni, És 9 nap után trebuie să dea naștere. meg kell szüljön. Dacă va cumpăra Pampers, És ugye, ha megveszi a Pampers-t, va da naștere. akkor meg fog születni a gyerek. Dacă nu va cumpăra Pampers, De ha nem fog Pampers-t vásárolni, tot așa va da naștere. akkor is meg fog születni a gyerek. Dacă ea este pregătit, Ha fel van készülve, va da naștere. szülni fog. Și dacă nu este És pregătit, ha nincs felkészülve, va da naștere. úgyis szülni fog. Dacă va fi în spital, Hogyha a kórházban lesz, va da naștere. szülni fog. Dacă va fi în copac, De hogyha a fán lesz, tot așa va da naștere. Nu știu dacă e clar. E clar, frații mei? Problema nu este
cum se zice, ocazia. A probléma nincsen helyzethez kötve. Problema este s-a sosit ceasul. Az időhöz van, eljött az óra. Așa este și cu a doua venire a Így Domnului van a Iisus. Jézus második eljövetelével is. Și dacă noi suntem pregătiți Ha fel vagyunk készülve, sau nu suntem ha nem pregătiți, vagyunk felkészülve, venirea Domnului Iisus Hristos este la ușă. az Jézus eljövetel az ajtó. Întrebarea este, cum este Sincrai? Kérdés az, Szent Király hogy van? Dacă Sincrai este gata, A Szent Király készen van. slavă Domnului! Istennek legyen dicsőség. Amin, frații mei, amin? Dar dacă Sincrai nu este De a gata, Szent Király nincsen készen. asta ușa de har este deschisă. Ma még a kegyelem ajtó nyitva van. Pentru noi să fim mântuiți. Számunkra, hogy üdvözlünk. Frații mei, Testvéreim, gândiți-vă despre lucrul acesta. gondoljatok erre a dologra. De ce feceta aceasta a venit aici? Ez a fekete vajon miért jött el ide? Să arată că el este mai tare? Azért, hogy mutass, hogy ő erősebb? Oare aceasta este motiv? Vagy ez az ok? Oare a venit aici să caute bani Vagy azért, hogy pénzt keressen? de la Sincrai? A Szent Királyaktól? Răspunsul este nu. Válasz az, hogy nem. Ei a venit să încurcă pe voi? Azért, hogy benneteket Răspunsul megszabadjon? este nu. Nem. Ținta mea este una. Egy célom van. După o săptămână, Egy hét után, probabil niciodată nu va vedea pe feceta aceasta. lehet sosem többet ezt a feketét nem Dar un látni. singur lucru pe care trebuie să înțelegem este De asta, dolog meg fraților. kell értsünk. Dumnezeu Isten încă ciocanește la ușa de még inimii noastre kopog az ajtón. și se spune, iată eu stau la És ușa. azt mondja, íme az ajtó előtt állok. Predicați această Evanghelie. A demokrikus predikálása. Când Evanghelia aceasta împărație Amikor az Istenország ez az va evangélium fi predikálatik, propovăduit în toată lumea az egész földön, ca să slujește ca o mărturie, hogy bizonyságul szolgál, atunci va veni sfârșitul. akkor jön el a vég. Atunci va veni Domnul Iisus Akkor Hristos. jön Jézus Krisztus. Lumea aceasta vine la sfârșit. A világunk a vége felé közeledik. Întrebarea este dacă noi suntem gata. Kérdés, hogy mi készen vagyunk-e. Victoria nu a reușit. Viktória királynő nem sikerült. În 1914 1914-ben a venit care este numit război, primul război mondial. ez az első világháborúnak van nevezve. Aceasta a fost cu Kaiser din Germania. Asta este numele lui. Kaiser Németországból, El a încercat. ő megpróbálta, Întrebarea este, a reușit? sikerült neki? Răspunsul este nu. Nem. 1925 1925. a făcut ce era numit Liga Națiunii. Létrehozták a Nemzetek Ligáját. Întrebarea este, a reușit să fie unit? Sikerült egyesíteni Európát? Igen vagy nem? Nem. Why? Miért? Miért? De ce? De miért nem? Cu alte cuvinte, Más szavakkal. pentru că Dumnezeu a zis, Mert Isten azt mondta, ei nu vor fi lipiți una cu ők nem cealaltă. egyesülnek. 1939. 1939. Era a doilea război mondial. Második világháború. Cu Hitler. Hitlerrel. Întrebarea este, Kérdés az, Hitler a reușit, da sau nu? Hitlernek sikerült-e? Răspunsul este nu. Nem. Dumnezeu a zis, niciodată nu vor fi Azt lipiți una mondta, cu cealaltă. nem egyesülnek soha. Și în vremea de împărată aceasta, És a királyok idejében, Dumnezeu cerul a mennyek Istene, va ridica împărăție, egy királyságot emel, care niciodată nu vor fi. amíg soha nem szűnik meg. După aceea a venit comunismul. Aztán jött a kommunizmus. Biblia spune, ei va încerca să fie unit, Biblia azt mondja, megpróbálják az egyesülést. dar nu vor fi lipit una de De celălalt. nem fognak egymással egyesülni. Comunismul a venit, Jött a kommunizmus, unitate fără Dumnezeu, egység Isten nélkül. unitate fără Biblie. Egység Biblia nélkül. Întrebarea este, a reușit? Kérdés az, sikerült? 1989 1989. s-a terminat Megszűnt a cu kommunizmus. comunism. Astăzi unde suntem noi, frații mei? Ma is hol vagyunk? Uniunea Europeană. Európai Unió. Întrebarea este ce căutăm noi astăzi? Kérdés az, mit Să keresünk fii most? cum, frații mei? Hogy akarunk lenni? Să fii unit. Egyesülni akarunk. Oare noi va reuși să facem această lucru? Vajon sikerülni fog? Răspunsul este nu. Válasz az, hogy nem. Și Biblia spune, A Biblia azt mondja, când ei va încerca să face lucrul acesta, amikor ők próbálják ezt megcsinálni, atunci Dumnezeu cerului akkor a mennyek Istene va ridica împărăție, egy királyságot fog care emelni, niciodată amíg soha, nu vor fi pierduți. soha el nem megszűnik. Niciodată nu vor fi distruși. Soha nem lesz megszüntetve. Frații mei, Testvéreim, vreau să spun în această seară, akarom mondani ma este, țintea noastră a mi célunk, este să așteptă pentru a doua venire a Domnului Iisus. hogy várjuk Jézus Krisztus második Timp eljöttét.
este foarte aproape. Az idő közel van. Eu cred din toată inima. Én hiszem teljes szívből. După ce eu am vorbit cu voi, Amikor veletek beszéltem, când eu merg înapoi în casa mea, amikor visszajövök a házamba, eu trebuie să genunca înaintea lui én Dumnezeu neked térdelek Isten și előtt, să cer iertare de toate păcatele. és kérek bocsánatot minden Și bűnömért. viața mea să rămână curat înaintea lui És az én Dumnezeu. életem legyen tiszta előtte. Și eu am nevoie de mântuire. Nekem is szükség van Cum și voi aveți nevoie de Úgy, mântuire. hogy nektek is szükség van Hai üdvösségre. să ne pregătim să intrăm în împărăția cerului. Készüljünk fel Isten országára. Dumnezeu abia așteaptă să vede pe noi. Isten alig várunk, hogy Să lássuk vină bennünket, la El hogy jöjjünk și hozzá. să spune, Doamne, És mondjuk azt, Uram, noi vrem să fim mântuiți. mi akarunk üdvözülni. Frații mei, timpul nu mai este. Testvérem, idő már nincs. Am venit să spunem în această timp Eljöttem ebbe az időben, mondjam că meg. Dumnezeu așteaptă pe noi să intrăm în împărăția Hogy cerului. Isten vár bennünket, hogy az ő országába eljussunk. Nebucadnezzar a zis, am înțeles. Napokon azt mondta, én megértettem. Slava Domnului. Istennek Dar dicsőség. după câteva zile De egy néhány napra rá a zis, azt mondta, nu mai vreau să face profeția al meu. csinálok én magam egy proféciát. Nu vreau numai să fie capul de aur. Nem csak a fej legyen arany, Vreau și pieptul, și coapsele, și picioarele, și degete. Toate să fie aur. az egész legyen arany. Cu alte cuvinte, Más szavakkal. el a vrut să spune, Ők azt akarta mondani, vreau împărăția mea să trăiești veșnic. az én királyságom van az örökké. O întrebare sinceră. Kérdés őszintén. A reușit Nebucadnezzar să trăiești veșnic, da sau nu? Sikerültek örökké élni? A cui profeția a fost împlinit? Kinek a proféciát A eljött? lui Nebucadnezzar sau a lui Dumnezeu? Istené vagy a Nabucodonosé? A lui Dumnezeu? Istené. Cu alte cuvinte, frații mei, Más szavakat acum testvérem. când eu vorbesc cu voi, Most akkor veletek știi beszélek, ce face Dumnezeu? tudjátok, hogy Isten mit csinál? Impresionează la inima noastră. El impresionează la inima noastră. Befolyásolja a szívünket, Și hogy se spune, feljön, și se spune, és hogy azt mondja, copilaș, gyermekeim, timp nu mai este. idő többet nincs. Copilaș, Gyermekeim, timp nu mai este. idő nincs. Și acum noi suntem mișcati în inimă. Most meg vagyunk, a szívünkbe megindult. Dar după câteva timp, De egy idő után, ca Nebucadnezzar, ugyanúgy, mint Nabucodonosor, oamenii va începe să zice, amik azt kezdte mondani, nu cred că așa este. nem hiszem pont így legyen. Și se aruncă profeția lui Dumnezeu És próbálja Isten proféciát eldobni, și ei se spune, încă avem timp foarte lung. hogy elég hosszú időnk van. Frații mei, Testvéreim, să știți un singur lucru. tudod meg egy dolgot. Profeția lui Dumnezeu Isten proféciája va fi împlinit. az beteljesül. Lumea aceasta vine la sfârșit. A világunk a vége felé közeledik. Ultima versete. Utolsó vers. Biblia spune, Biblia azt mondja. în cartea lui Luca, capitol 17, A Lukács evangélium a 17. fejezetben. versetul 28 până la 30. 28-tól 30-ig terjedő versekre. Luca, Lukács, capitol 17, 17. fejezet. versetul 28 28-tól 30-ig. până la 30. 30-ig. Biblia spune această cuvinte. Biblia szavakat mondja. Ascultați cu mare atenție. Alo? Figyeljetek figyelemmel. Cum era în zilele lui Lot? Amiképpen a Lót idejében volt. Oamenii muncau, Az emberek ettek, iau, ittak, zideau, vindeau, adtak, vettek, casatorit házasodtak, și a dat în casatorie. férhez mentek. Până în ziua când Lot a ieșit. Addig a napig, míg Lót kiment Sodomából. Atunci a căzut o foc De akkor tűz szállt alá a mennyből. și a mistuit pe tot. És megemésztette Sodomát. Așa va fi Így lesz, în vremele când Fiul omului va fi arătat. amikor az emberfia megjelenik. Frații mei, Testvéreim, hai să gândim încă o dată. gondoljunk már még egyszer. De ce Dumnezeu a distrus pe Sodoma și Gomorra? Isten miért semmisítette meg Sodomát és Gomorát? De ce a distrus pe Sodoma și Gomorra? Miért semmisítette meg? Era din cauza ce? Miért? Mi az ok? Păcatele. A bűn miatt. Care păcat? Melyik bűn volt az, Care a ami... făcut Dumnezeu să spune destul este destul? Melyik bűn volt az, azt mondom, hogy eléges bűn? Știi care păcat, frații mei? Tehát melyik volt az? Păcat de homosexualitate. A homoszexuális bűne. Și Dumnezeu a zis, És Isten azt mondta, destul este elég. destul. Elég. Întrebarea este, Kérdés az, asta în România. ma Romániában Există homosexual? homoszexuálisok vannak? Igen, vagy nem? Igen. Atunci ce înseamnă aceasta, frații mei? Mit jelent ez? Distrugerea este aproape. Az megsemmisítés közel van. Știi ce se întâmplă, frații mei? Tehát mit történik testvéreim? Dumnezeu, noi putem să joacă cu El Mi tudunk játszani Istennel, timp mai lung. hogy hosszabb ideig. Dar când ușa de har va fi închisă, De amikor a kegyelmajdő becsukódik, Pavel spune aceasta în Evrei 10:31. Pál apostol a zsidóknak leír 30...
10 cu 31. 10. fejezet 31. verse. Este periculos să cade în mâna lui Dumnezeu. Veszélyes dolog Isten kezébe esni. Pentru că atunci când ușa de har va fi închisă, Mert mikor a kegyelmetől becsukódik, când focul va coborî din cer, amikor mennyül tűzszál alá, mulți dintre oameni sokan az emberek közül va gândește despre timp pe care noi avem acum. gondolnak erre az időre, ami most van. Amos spune, Hát most azt mondja, oamenii va fuge aici și încolo az emberek futnak tengertől și tengerig, se caută pe cuvântul lui Dumnezeu, keresni Isten szavát, dar nu vor găsi. de már nem fél találni. Dar astăzi, frații mei, De még ma ușa de har încă este a deschisă. kegyelem ajtó nyitva van. Amin, frații mei, amin. Amen, testvérek. Ușa de har încă este A deschisă. kegyelem ajtó még nyitva Și van. Dumnezeu așteaptă pe Sincrai És Isten várja a Szent să Királyokat, fii mântuit. hogy üdvözüljenek. O întrebare. Kérdés az, Cine a înțeles ceva în această seară? ki értette majd ma este? Te rog, dacă ai înțeles ceva, Ha majd megértettük. mulțumim. A doilea întrebare. A második kérdés. Cine credeți că aceasta este adevărul? Ki hiszi, hogy ez igaz? Mai dacă crede că aceasta este Csak ha adevărul. hiszitek. A treia și ultima A întrebare. utolsó kérdés. Cine vrea să spun, Doamne, și eu vreau să fiu gata pentru Ki a akarja azt veni la mondani, aceasta. Uram, akarom én is készülök a eljötteletkor. Domnul să fie cu dumneavoastră. Isten legyen veletek. Ascultați-mă, frații mei. Hallgassatok testvéreim. Lucrurile pe care eu vorbesc, eu cred. Amiket én elbeszéltek, azt hiszem. Timpul pe care noi avem Az idő, ami még van nekünk, nu mai este timpul de pierdut. ez nem elveszni való idő. Tineri, ascultați cu mare atenție. Fiatalok, hallgassatok figyelmesen. Să nu mai jucați cu fetele. Ne játszatok a lányokkal. Și să gândește că încă aveți timpul mai lung. Arra gondolj, hogy mennyi időnk van még. Să nu mai jucați cu adulterii. Ne játszatok a parázsaságban. Și să credeți că încă aveți timp. Gondolj, de hogy pierdut. van még időnk elég. Să nu mai jucați cu lucrurile de pământul aceasta. Ne játszatok a földi dolgokkal. Gândiți-vă despre Dumnezeu. Gondoljatok Istenre. În fiecare zi, Minden napon. luați cel puțin o oră. Legalább egy órát szálljatok erre. Ori la rugăciune, ori la studiu biblic. Akár imára, akár a bibliatanulmányozásra. Merită să faci această lucru. Megéri megtegyük ezt. În pregătire pentru a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Készülődésképpen a Cereți úrnak iertare Kérünk bocsánatot de la Dumnezeu Istentől, și El îi place să ne ierte. és örömítlenül, hogy Aceasta megbocsánatot. este lucrarea noastră, fraților. Ez a mi dolgunk, testvéreim. Mașinile pe care noi avem afară, A kocsiak kint vannak az utcán. când va veni Domnul Iisus Mikor Hristos, Krisztus eljön, va prăbuși. azok szétmennek. Casele pe care noi avem, A házaink, cu toate lucrurile pe care noi avem, minden, ami benne van. aur și argint care există în casele noastre, Aranyokos, ezüstök, hogy benne van a házainkban. numai prin cutremură, A földrengés, când va veni Domnul Iisus Hristos, amikor Jézus eljön, când El va suna trumbița, amikor a trombiták megszólalnak, toate lucrurile acestea va prăbuși și ne jos. mindenek összeomlanak. Atunci, unde este credința noastră? Speranța noastră. Hol van a mi hitünk? Speranța noastră Ami reménységünk. trebuie să fie numai la Dumnezeu. Istennek kell legyen De reménység. aia prima verset spune, Azért az első vers azt mondja, am fost bucuros örventem, când ei a zis, mikor azt mondták, haideți în casa Domnului. gyertek, menjünk fel az Úr házába. Amin, frații mei. Amen, Hai testvérek. să ridicăm pentru rugăciune. Rájön fel egy imát. Tatăl nostru care este în cer, Mi atyánk, a mennyekben vagy. mulțumim pentru că Sincrai a fost aici. Köszönjük, hogy Szent Király itt volt. Mulțumim pentru adevărul pe care Tu ai vorbit nouă. în această Köszönjük zi. az igazságot, amiről beszéltünk nekünk ma este. Mulțumim, Doamne, pentru că încă ușa de har este deschis. Köszönjük, hogy a kegyelem ajtaja nyitva van. De aia vreau să pun înaintea Ta copiii Tăi care sunt în această lume. Akarom elitbe helyezni a gyermeket, akik ezen a helyen Ca van. să nu mai pierde timpul cu lucrurile de lumea aceasta. Hogy ne veszítsék az időket a földi dolgokkal. Să nu mai lasă pe satana să joacă cu noi. Hogy ne engedjük, hogy sátán játszodjon velünk. Ajută-ne, Doamne, noi să alegem pe Tine în seara aceasta. Segíts, Urunk, hogy mi ma este téged Să választunk. alegem să fii copii al lui Domnul Iisus Hristos. Választunk azt, hogy Jézus Krisztus gyermekei legyünk. Să alegem pe Hristos ca mântuitor nostru personal. Választunk Krisztus, ami személyes Și megváltónkat. să-i cerem iertare de păcatele És noastre. kérjük bocsánatot O, bűneinkre. Doamne, iartă-ne de păcatele Ó, noastre. Urunk, bocsáss meg bűneinket. Și scrie numele noastre în cartea vieții. És írd be a mi nevünket az életnek könyvébe. Nu există altceva pe care noi vrem Nincs más, amit akarjunk. decât să cunoști un singur lucru, că există Dumnezeu care este gata să ne ierte de păcatele Megismer noastre. azt a dolgot, hogy egyedül Isten van, aki meg tudja bocsátani a bűnöket. Când Tu vei veni pe norii cer, Amikor eljössz az ég felhőjén. adu-ți aminte de noi, Doamne. Emlékezz meg rólunk, Uram. În numele Lui Iisus Hristos te-am rugat. și îți Jézus mulțumim. nevében kértünk. Amin. Amen.